ibaze ko harimo n'abantu bapfaga ijambo ngo Allah. Hari umuntu ubwira ngo Jehova nisobanura Imana, ni sinzi ururimi ryagiye n'iki. Ubu tugeze naho man uzi kuntu baza mwana Messi, ibaze ko isi sibye ko mbafata nk'injije abo bantu, ibaze ko tugeze ahantu umuntu yifata akavuga ngo ya Mana yanyu ngo yitwa Ara, ngo baratanduka. Ngo ya Mana yanyu ngo yitwa Ara, ngo ngo basenga Imana yabo yitwa ngo Jehova, ngo basenga Imana yabo yitwa ngo God. Yani ugeze muri mentality yo gutekereza ko ururimi ruguteranye n'umuvandimwe, ururimi ko ufite ubujiji bwo kutamenya ntibikagushyire muri ango yo kuza guhenyura ibintu utazi. Niba utazi ko Allah ari icyarabu gisobanura Imana mu Kinyarwanda, uretse indi Mana isobanura iki? Sure mu Kinyarwanda Abashinwa bafite ijambo ryabo, bazana ijambo Imana ryavuye. Bazasoma igitabo cyitwa Alex Kagame, ni Padre Alex, Dr. ni Padre I think so, niyo introduce ijambo Imana mu Rwanda n'umusizi. Imana mu Rwanda ryavuye hehe? Abanyarwanda twakushaga Imana na mbere, kuko abanyuzungu baje bavuga bayise God, bayite Dieu. Dieu ni Igifaransa. Ubwo uraje nambwire ko ngo hari ngo bandi ngo bafite Imana yitwa ngo Dieu, nabyo byita ikibazo. Ni ikibazo cy'ubujiji bwawe, ni ikibazo cyo kutamenya kwawe, ntago ari ikibazo cy'ijambo Imana.